Di na ako magpalukay, long tahi tokbar ko in guro saan awak pinirimin pangadyang katutan niyo. Mayroon na rukayang dan ka Chef Yul Habib Dankis. فليتفضل سيرته. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kakasising kami hapag iman, puas long ta si pamuji iwan sanglit patuhan na tu Rabbul Alamin, iwan pagsarang suku pa Allah ta'ala, ang mga kanikmat-nikmatan hiyanong harat niya katu taniyo, labi-labi na ingkita niyo dimasi-masi dirihilan niya kabuhi, yari hidayatan niya pari paagam Islam na inini nikmat sa lagu-lagu mari paipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga katautay manghuran sing kami hapag iman, launta yari na isab kita ni udihilan parwaktuhan sin Tuhan na tu Rabbul Alamin. Muramurahan ing kabuhi sing kita ni udi hababo sin gumi, mahinang natu laung tataytayan kakawi kakal sa sanyang-sanyang dito ha adlaw akhirat. Muramurahan papagbarakaton ingkatan amal ibadat sing kita niyo in kahaba sin umul sing kita niyo mahinang laung ta mugat in titimbangan natu ha adlaw kana asabab sin pagmatuyo natu lumag sin hinang ikakarida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tayo mahugkwaang Islam, in kita niyo yapanjarisin Allahu Ta'ala, kaya ingatan sin kita niyo katan, labi-labi na in sa barang bariman, wayroon da duwa ing maksud, wat malaingkan imagtag-ipon mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pagkayari kita niyo, nangangahuyan na di hawabosin gumi, yari kita ni amuin kabuhi, amuin bukon long ta isab kabuhi kakal, atin niya temporary sadya in kabuhi niya to di hawabosin gumi, na in pangadjian sin kita ni maniutiyo, amuna ring hamanga kakunsi-kunsian si rijiki. Na in rijiki mga katautay manghuran, wayroon na duwaing tag ulinan kaniya, malaingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Na in tiap-tiap tumagna, din naman ha, amin kabibiyak sa hansing kita niyo. Sin mahina at yaon, tubo arab pa in kaibanan long ta, wayroon pamisan in pajar, na yatto na manglag kabuyanan impalaud na in launta in mga aon sa sakatan pag-uusahasin sila namatto na iwan na singkewanan o mukab na si mga katinda-tindahan nila. Naon ni sabi launta tina so inamin may naat na sumawasawan na runhaon na ampa launta lumingtuhad matto pahinang amoy impyagihinangan sinsya ataw nuno naming kiabisihan amin long tapaglawag sin nafaka. Amo na ito imbiya mga in kabibiyak sahan sin kita ni manusia mga katautay manghuran. Mati manusia pa mga amal nila, pa mga hinang nila, uno-uno na. Doon ay nag-uupis, doon ay nag-uuma, doon ay mag-iista, jinis-jinisan na, kanya-kanya in hinang si manusia. Imaksud yato talaban lirizq. Asupaya sadya amin madauhat niya in rijiki ding Allah subhanahu wa ta'ala. Maglaksin sabab. Iwan sin
biya diin sadya amuin hikasong sing kabuhi niya. Mahinang parsababan, hikakusog sing pamaranan niya. Mamut na paran niya, paasawa, paanak asawa niya. Palom sing pamaybay niya dunhaon mga katawte mga paakam Islam. Kagunahan insya lumintuhan gumading habay ding ha laom pamaybay niya. Na hawak tuman mga katawte mahuran paakam Islam. Agon biya sumigpit ing kahalan sing kabuhi anan sing kita niyo. Atawakan magsusong magtataas in mga panyagaan in mga bibihon sing kita niyo katan na magduruhon in lando in tibot si manusia lumawag sin hikadawhat nila sin rejiki yaw. Lipatun nila in waktu sin sila, tumuyo, lumawag. Sinridjiki ding Allah subhanahu wa ta'ala. Day naman hanggaw takbaran niya, in pangatayan niya sa sahun niya, in pikilan niya, mamikilan biya diin hikadawhat niya. Lawagon iningat kapandayan katan bang man siya makadawhat si maksud niya. Na unubahain kamattanan sinridjiki yan. Iyan unuin biya mga hikaukabkan niya. Unuin biya mga kakunsi-kunsian niya. Karena mga katawtay manghuran ko ang Islam, aun siya mga kakunsi-kunsian, hikaukab na to, hikaluhay, madawhat na to, inridjiki sing kita niyo. Dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga ipon sin Allah ta'ala, in mga rijiki sing kita niyo asal ininikya lulukis na sin mahasut si mahating ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ami indoon pa kita niyo halawm tiyan sin maas na ina nato. Asal dito hato na kya lulukis na asal in rijiki mo. Na magdawhat mo rayan. Yaon kau hakalam bang rijiki mo na mahasil mo rayan, wayroon da makakawa duwaing dengkay mo. Na wayroon da makakawa, misang pabiya di naguwal na, siya ni makusog, kumawa si rijiki mo, atat kalain yaon para kay mo, na di niya ra makawa, malingkan ikaw ra, tuput ta ikaw ay makakawa kanya. Na mga katawtay manghuran ko agam Islam, buko ni makna niya in kita amuin magpasad na sadya doon haon. Atawakan maini doon na sadya kita hakaruunan ta asa dalong ta. Kaya lulukis na asal. Irijiki ta. Na diak da kita sin Allah ta'ala in maglawag. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizkiha. Na diak da kita sin Allah ta'ala ubos na kita pia panjarnian in gumi maluag in gumi sin Allah ta'ala in papanamin panaw-panawan tamaon lawakan si rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun kita mo ilimingkod na sadya atawakan manghuat-huat na sadya ron haon nasuay tara lawagon in sawab. Nahasab na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha. Rawahu Abu Nu'aym wa sahahu Albani fi Sahihil Jami'. Yariin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudi hayni inna ruhal qudus sabunatod in Jibril alaihi salam. Asab na si Nabi sallallahu alaihi wasallam na nagwahimaun kaniya. Agin hawabaran niya, kalawm sim pangatayan niya, akan na in Jibril alaihi salam, na amoy indara akon sinwahi, magpararatong sinwahi, dahil Allah subhanahu wa ta'ala ipasampay maun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa muna tulong niya in ginhawa, di tud siya mapatay, sahingga in masampul na in ajal niya.
sehingga masampunin ajalnya. Wa tastau'iba rizqaha, iban madauhat niya, amuin makawa niya irijiki niya, amin mahasil ni rijiki niya. Bang masipa aw rijiki niya di hababosin gumi, di pasyatang suan si malakal maut. Amo yan mga katawtay mahuran pa agam Islam. Ubus na in Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan ini halaw pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala na ingkagunahan sin kitan yung mga katawtay mahuran pa agam Islam. Pataalukon na to, impangatayan na to, patuhan na to Rabbul Alamin. Kana siya intagda po si maghanug hara si Rijiki, huwa Razzaq. Na para yaunta, in kaagita po Allah Ta'ala, para yaunta in pag-ibadat kaniya. Karena amurayan in maksud sin kita niyo, piyapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in magtag-ipon, mag-ibadat pakatunggal niya. Aparman sin Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'budun. Ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Wala ako nagpapanjari habang sa jiniban, habang sa manusia, ba't malaingkan in magtag-ipon, mag-ibadat sadya pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napukunin maksud sin Allah ta'ala hangkan kau dia ak mag-ibadat, hangkan dia ak magtag-ipon kanya sabab sin amuin sumung in rijiki, sumung in darajat sin Allah ta'ala. At walaw niya pakaunon niyo siya, di maghajat in Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kita niyo manusia, kita niyo ipon sin Allah ta'ala, in labi magtagunahan barhajat. Karena in Allah ta'ala, inna Allah huwa Razzaq. Sa munato in Allah ta'ala, siya sangat maghanug hara si rijiki. Lando in gaus, lando in kusog sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon makagaos kaniya. Nahangkan beta sin Allah ta'ala hadisul qudsi. Qala Allah fi hadisul qudsi, inna Allah ta'ala yaqul, ya ibna Adam, tafarrag li'ibadati, amla'u sadraka ghinan, wa asudda faqrak, wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan walam asudda faqrak. Yattu in hadis kabaita mga katawtay manghuran riwayat Imam Tirmidhi, siya hiray sabi Imam Syekh Albani rahimahullah Sahihul Jami', ini hadis al-Qudsi kabaita sabuna to din Allah ta'ala mamung siya, ya ibna Adam, ya kau anak apu Adam, ay manusia, tafarrag li ibadati, ay maksud dia tinipag ibadat kau tuud. Usala tuud in waktu mo. In kabuhi mo mag-ibadat, magtag-ipon marikaku. Sasawa in kabuhi mo mag-ibadat ka, magtag-ipon pa Allah Ta'ala. Nahabiyayatu, amla'u sadraka hinan. Janji sin Allah Ta'ala mangkaw. Amu impati ibadatun patuhan, wala muliulu pa impardaakan sin Allah Ta'ala. Na hipuon kulong sin Allah Ta'ala indaghal mo sin kahasing karaya. Pahayangon sin Allah Ta'ala indaghal mo impangatayan mo. Wa asudda faqrak, iban sin na tabunan kulong niya inka kulang kabus mo. Inka miskin sin kita, di na kita tud pasusahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pahayangon na impangatayan ta. Na wa illa taf'al, na banging kaunan mo, di kau misan sumujud patuhan, di misan kau mag-ibadat, di misan kau sumambahayang, di misan kau sumampang simparda akan sintuhan mo Rabbul Alamin, sindi akan mo, na mala'tu yadayka syughlan. Maksud di hayni, na doon haon, pasasahon na sin Allah Ta'ala in ikaw, am ilong tabisihun na parkala pagdunya. Hirihil na kayo mo. Na iban, maligap na kau doon haon,
di na kau makapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi mo ito yung kabayaan mo. Dunya na sa din halom sim pangatayan mo. Mag-apas-apas na dyan sin dunya. Bihaning kahalan si manusia. Bang aon hambuk bulawan na tumawad pamahinang na isab hikarwa. Bang aon na hikarwa, tumawad na isab hikatu. Bihan sadya mga katawtay manghuran. Sa tadamikyan na pasaran na siya sinallahu ta'ala ha kakulang kabus niya. Di na siya tabangon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ay magduruhon na in asal in kasigpitan niya na asal paruhunun pa. Nahangkan mga katawtay manghuran ayaw tahi pagdaawa. In ako ini na biya din kapag ibadat ko. Biya din kapag sambahayan ko yari ako nasasasaw simpag amuin pagdagang paglongta simpaglawag na paka. O inyan di akan sin Allahu Ta'ala kay. Tumtuma in maksud mo muna di akan ko sin Allah Ta'ala pagtag-i pag-ibadat. Bukunin makna niya. Di na kau paigon halom si masjid. Di na kau paigon hapagdikilan na sadya rin dun haon. Sa di akda kau ubos kau huminang tumunay sindi akan sin Allahu Ta'ala. Na panahon na kau buwa na kau ding hamasjid manglawag sin kalabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan buma kita ring hamasjid mangindua kita run haon. Mangayu kau sin kalabihan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Simud kau mau palom sin masjid yaw ni rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyahan mga kakasiko agam Islam hangkan ini insubay tud kita hasupaya lumuhay maukabtain kung sisirridji kita na pag-ibadat ko marayaw. Pakatunga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana ridji mo yato halom kiyum kumanlima sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yato halom pagbaya-baya niya. Na kaunahanin kita magmatuyo lawangun taing kasabab-sababan. Buko na mo in tumakad na sadya kita rin dun haon tabiya katus tabiya sindirihilan. So ay nasadya mo in sadakahan at uno-uno rin dun haon. Buko ni makna niya in nang lang kita in tumay masin sadaka. Tay maunta bang aon dumihil ka ato. Sa imaksud dito hato buko na mo in hinangunta na jayat timpuuna namin tumakad na sadya kita dihilan. Di kita magmatuyo. Sin lumag sin kalabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na hisiyusin mawaya maukabkan niya in mga ridjiki niya. Na so inalawagon in mga kakunsi-kunsian dun haon. Dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala. Na muna yari na. Awaluha at tawakkul ala Allah. Amuna in pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna, hikaukab sin ridjiki mo pagtawakkal ka pa Tuhan. Pangamdus ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang matan in pagtawakkal niya pa Allah ta'ala, nangamdus siya pa Tuhan. Bumuha sa ding habay niya. Sumugsug sa bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ang pasamiyat tupapag umahan niya. Uno-uno na hinang. Na biidnillah subhanahu wa ta'ala, ukabun ka na sin Allah ta'ala rijiki. Paluhayon ka niya sin Allah ta'ala. Karena nagarantulan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala rinhat. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, law annakum kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi, laruziktum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu khibitanan. Na asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang sadyang kaunan yulong niya. Sa muna ning kamu yan, ibang kaunan niyo, nagtawakkal kamu pa Allah Ta'ala, matan pagtawakkal. Bukun ula-ula, bukun hasimud sadya, sa amuin, biyun na pangatayan, wayruun duwaing, piyagtawakkalan, piyangamdusan, malingkan, tuput Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na janji sin Allah Ta'ala, laruziktum, naridjikian kamu, biya sing karidjiki sin manuk-manuk yaw. Tagdu khimasa, kita ni manuk-manuk. Gimuwa sa ding ha, amuin, hungan niya yaon, atawa pukaran niya yaon.
Wayroon misanluon simbabaunan niya. Gimwa sa rin no manglawag sinamuin kabuyanan niya, manglawag sin pagkaon niya. Dami kaya mawot pamuin, amuin paanak niya, ahli niya. Takadwa taro hibitanan, makawi siya makabalik. Hipo na imbabaunan niya. Iban sin makarapa siya, makatuka pa siya, pamuin long ta pagkaon, makarapa anak niya. Ita ni mga tao tayo manghuran. Angkan kitaon waktu halom kasigpitan na sadya. Bisan pabya di ining kahalan dun haon sabab sin kulang impangamdos na to patuhan. Nangangamdos kita niyo pa mga pagkahitamano siya. Nangangamdos kita pa mga kajinjinan. Nangangamdos kita pa mga kanunuk-nunukan. Pa mga kasyaitan-syaitanan. Isa kaula-ula yaon din dun haon kanila. Inlawang sinrejiki. Nainyat nung mga katotay mangurang ko agam Islam. Suway tuod, ayaw kita niyo malupa. Mangamdos pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kana yat turito ka nirejiki na to. Siya ay magbaya-baya. Nahangkalaw ni Hatim. Qala Hatimul Asam. Alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi. Fatma'annat bihi nafsi. Kaya ingatan kulong niya. Kaya ingatan kumalong na irejiki ko. Wayroon da makakaumapuas na ingkaku. Na himanungin namuin pangatayan ko nun haon. Na hasa habiyaya to kaya ingatan mo irejiki mo ikaw ra. Mahinang niya to par sa baban. Na amuin di ikaw makahinang. Sina mo inihiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo hikao si rejiki. Di mo hikao si rejiki mga kataw-tay manghuran ko agam Islam. Amuin mahinang parsababan. Mahinang muna inhiaram si amiharam sin mahasud si mahatingi Allah. Amuin hikaos mo mawaya na ko bagtoy magdaya. Mawaya na ko bagtoy magka-millionaire. Na amuyan ingka matauran tabiya katus tabiya dun hayan sabab sin na wayroon na pangamdos pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon kanaadun haon. Wayroon satisfaction niya, hakabuhi niya. Wayroon pagmalilla, harijiki, kaya hanug harasin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in mag-amal kaw, himinang kaw, amin hikadawhat mo si rijiki, lumawag kaw dan, lumawag kaw sinsabab, inyato di tulong ta hikalawa atawakan hika larak sinamuin pagtawakal mo patuhan. Lamod yato. Lamod yato mga katawtay manghuran. Na hawak tuman in Umar ibn Khattab radiyallahu an. Nakalabay siya ang piyagbak niya ning hamanga mano siya. Amuin wayrun hinang doon na sadyang kaagin nila. Manghuwat-huwat na sadyang mga tao yaon. Inangihi Umar, faqala man antum hisiw kamu yan. Hawak tuman kiyalabayan sin Umar, yung mga tao ini. Wayroon, di maghinang, magpasad na sadya din dun haon. Qalu nahnul mutawakkilun. Inangi nila, in kami nilaw na nagtatawakkal sa ini. Nangangamdos kami pa Allah. Inagihi Umar, bal antum al-mutawakkilun. Kaibanan at bal antum al-mutawakilun. Hindi hayni antum al-mutaakkilun. Inaimaksud ito hato. Bukon ingka mo yan nagtawakkal matan. Sa ingka mo yan timatagad na sadya, mangamnos na sadya in dihilan. Inaon makapakaon kaniyo, imakarihil. Innamal mutawakkilu alladhi yulki habbahu fil ard wa yatawakkalu ala Allah. Adapun imatan pagtawakkal. Amuin ikatunya inbang aon longta. Amuin bigi. Uno namin pianyanum yaon hikatun niya palupa. Hitanum niya maun imbigi yaon. Pagubos ang pa siya magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinya maghinang kita si mga kasabab-sababan. Buko na mo intawakul yaon, mangamdos na sadya,
amilaw na ondasan dumatong kato. Ninya to, wala yato piyang hindayaw sin aga mata mga katawtay manghurang ko agam Islam. Nawamin mafatih rizdain ha mga hikaukab, atawa kaning ha mga kakunsi-kunsian si rijiki, amoy ning ha mabaya kaulumuhay irijiki mo. Takwa Allah subhanahu wa ta'ala, pag mabuwa pa Tuhan. Takwa Allah, pag mabuwa pa Allah ta'ala. Amo na inhuminang kau sindia akan sin Tuhan mo Rabbul Alamin, manahut maaslag, iman lumayo kau sin katan, piyang langan sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Manahut masalayuan mo, uno-uno, piyang langan na sin Tuhan, ayaw mo na hinanga. Aparman sin Allah ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila yaon in pagmabuwa mo pa Allah ta'ala sin matan kabuka, di mo hika problema in kabuhi. In kabuyanan mo. Paluhayon sin Allah ta'ala, isiyo sin nagmabuwa matan pa Allah ta'ala, inangun kanya katan, impakaradyaan niya, maluhay. Inkabuhi niya paluhayon sin Allah ta'ala. Impaglawag niya nafaka, impaglawag niya kabuyanan, paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, iban janji pa sin Allah ta'ala, mang matanda kaw magmabuka kanya, anong haraan siya rijiki, hawala niya misan na himangkan. Allahu Akbar. Sa sabab sin, kulang yung pagtawakkal ta, wayroong pagmabuwa ta pa Allah Ta'ala, nahangkan makaiyan, biya ini, way na biya hini inkasigpitan ko. Nasabab sin ikaw in nagpasigpit, liya ibiyawaitan ko sin Allah Ta'ala, in hikasan niyang hikaluhay sin kabuyanan mo, na pagmabuwa kaw kaniya. Biyahan mga kakasikwa agam Islam. Damikyan uno pa. Napagsambahayang kau marayaw. Pag-ibadat kau marayaw. Ina nga isambahayang 5 waktu. Amin tiyo touchin Allah Ta'ala. Ipapasambahayang kay mo. Amin sambahayang 5 waktu. Hangka raumayban hangka adlaw hinangon mo siya. Nabang mo yan na parihala. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Aon waktu di mo mahimang kan dumatong na sa rijiki mon kay mo. Naduwaing pa inamilyalawag mo. Yang tutuyuan mo. Naduwaing pa intumbas. Amo in pagmabuang pa Allah Ta'ala, in pag-ibadat, in pagsambahayang mo, na magduruhon pa mga kakasikwa agam Islam. Aparman sin Allah Ta'ala, wa'amur ahlaka bis salah wastabir alayha. In Allah Ta'ala nagdak pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daakalaw na in ahli mo, in anak asawa mo magsambahayang. Wastabir alayha, iba pagsabar kaw hatumunay kanya. Yato Nabi nato na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia aksentuhan na to Rabbul Alamin. Na lamina iawla in kita niyo umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subay na to parihalahon in sambahayang. Kabaita sin Allah Ta'ala, nas'aluka rizka. Di kami mga sumukat kay murijiki. Hangkan na kaudiak masambahayang, di na mukakunahan sin Allah Ta'ala. Nahnu naruzukuk. Kami in humahanug hara. Imagdirihir rijiki kay mo. Wal aqibatu lit taqwa. Na imana intong basin pagmabuka sin nagmabuka mata pa Allah Ta'ala na karayawan dunya iban akhirat na to hitong dihilda sin Allah Ta'ala mga sila nagmamarayaw. Nahangkan mga katawtay mahuran kulong Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yani idha aqamta as-salah ataka ar-rizq min haythu la tahtasib. Yariin agi Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala tafsir niya, mana niya bang mulaw niya tindog isang bahayang 5 waktu di mo wala mo hiyaman haman piyari hala mo marayaw tindog mo marayaw na dumatong law ni rijiki dumatong law na bigla kay mo irijiki hawala mo misan na himangkan
Wala mo na himangkan, dumatong bigla kay rejeki. Na yan, mga kataw-tay manghurahangkan, in mga sila mabaya, humayang in kabuyanan nila, in rejeki nila, so way di mabutas in sambahayang nila, misan pabiad in kabisihan. Na misan panabisi ni Manu sa sing kasasawan, bang mabut na in waktu, tunaya, tambulain tinda mo bang kau nagdarakang dakang. Binanaain yan. Parkala pagdunyain yan. Alup na ako patuhan mo Rabbul Alamin. Nabang mo yan parumaraya isang bahayang. Di kau pasaran tuan sin Allah Ta'ala. Karena garantulan kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kataan. Na jari niya uno pa. Waman aksara minal istighfar. Na daing hamanga hikauk ay ding ha mga kakunsi-kunsian si rejeki madawhat na to hikaluhay in pagpatao sin istighfar. Mangayo kita niyo kaampunan pa Allah Ta'ala magpatao dunhaon. Nabang mo piyatao ni pag-istighfar mo hinangon sin Allah Ta'ala ingkatan kasusahan mo karukkaan mo kalapasan katan paluhayon sin Allah Ta'ala. Turbo ning problema mo biidnillahi Ta'ala. Ang kamang problema mo, ang kasusahan mo, na hanglaan bagtoy pa Allah Ta'ala. Pakusuwain pangayo mo kamaapan ka niya. Inistigpar mo, siya ko sumabot astaghfirullah al-azim. Pangang sarapat, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, mababa na inistigpar niya hang kaadlaw, makahanggatos. Kaya manan bait na makakapituan, kaya manan, makahanggatos mababa na Nabi sallallahu alaihi wasallam mangayo kaampunan. Mangayo istighfar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya din ning kita niyo marhajat lando. In Nabi sallallahu alaihi wasallam yampunin pardusahan nakauni man nakahuli. Sa di mabugtin pangayo niya kaampunan pa Allah Ta'ala. Adlaw mababa na makahanggatos in pangayo niya kamaapan pa Allah Ta'ala. Nabang nato yan nadaran ibihan adlaw nagdidikir kita niyo, nangangayo kaampunan pa Allah Ta'ala, na surbon sin Allah Ta'ala in problema ta. Di datun kita pasusahon niya. Siya ni maglawag, sin hikaluhay, sin hikasanyang. In kasigpitan mo, na pahayangon kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang hawak to kau kasigpitan. Anong haraan pa ko sin Allah Ta'ala rejeki hawala mo na himangkan damikyan. Unin dalil dahayat to mga katotay manghuran. Aparman sin Allah Ta'ala suratun Nuh hawak to piyamong sin Nabiullah Nuh alayhis salam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nahawak to piyamong kulong sin Nabiullah Nuh alayhis salam. Paumat niya istaghfiru pangayo kamu kaampunan patuhan ni Rabbul Alamin. Pangayo kamu taubat, pangayo kamu kaampunan. Innahu kana ghaffara, kana insyain Allah Ta'ala kaunan niya sangat mangangampun. Yursilis sama alaikum midrara. Uno pa imbunga sin pangayo niyo taubat, pangayo niyo istighfar pa Allah Ta'ala, amimatan pangayo taubat, na paturunan kamu sin Allah Ta'ala yung hatasil langit ulan. Di kamu patahayan, rejeki din Allah Subhanahu, barakat din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana niya, in pag-istighfar ta, hambok yan din hamanga, hikaturun ka to, hikahanong hara sin Allah Ta'ala rejeki ulan, labi-labi na in hula yan. Wala, malungay na wala iulan. Na suway nila pariksaon in mga kakahinang nila. Nakala, mas timaod na inang di kabayaan sin Allah Ta'ala. Suway patawron nila in pangayo tawbat, in pag-istighfar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno pa mapuas ng hayat to, wayumdidkum bi amwal. In pagpatawad pa sin istighfar yan, hikadugang pa, hikataod pa sin pangalta niya. Allahu Akbar. Na mabaya ko tumaon inalta mo, patawrin istighfar mo. Adlaw amali, bidnillahi Subhanahu wa Ta'ala, inya to dyan lisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno pa hinikadugang, hikaganap, hikasong pa sin barakat, hikataod pa,
wa banin iman hanug haraan pa kamo sin Allah ta rizki kaanakan. Panubo. Na chance na sin mga sila wala pa dirihilan hanug haraan sin Allah ta rizki anak. Kalu maukab din dun haon. Kanila patawron nila ni istighfar. Sumukat sila mga pa Allah Ta'ala. In dihilan sila rizki anak. Murah-murahan ukabon din dun haon. Uno pa, wayaj'al lakum jannatin, wayaj'al lakum anhara. Asawab sin istighfar yan, si pangayo, tawbat pa Allah Ta'ala, pangayo kaampunan, kamaapan, na paturulan kamo sin ulan, dunhaon, na mabuhi in mga katumbutumbuhan, in mga panyanom. Asawab sin ulan din dunhaon, na tumubo na rin dunhaon, in mga aming kaunahan sin kita niyo niyan nikmating Allah Ta'ala. Sa tahin mahinang payaw hinangan pa kamo sin Allah Ta'ala amuin suba, amuin anhar, amuin mahinang iinumon sin kamo, kaunahan sin kamo dunhan. Na yato, resort yato mga katawtay manghuran sin pagpatawd sa sin istighfar. Pagpatawd ta sin istighfar, na inyan hikasong, hikadugang, ikaukab si rizki sin kita niyo, bukod sa jalong ta, rizki alta, nasambil hakatan, labi-labi na pa mga panubo, ibinillahi ta'ala, dunhaon. Damikyan, in hikasong pa, na amuin, na amuin long ta, in maghanay haji, iwasin pag-umra dunhaon, na ini, labi na, mga sila, aun alta, di ini ikahilang sin alta nila. Gaman, hikataod. Hikasong pa sin rizki nila. Binillahi subhanahu wa ta'ala. Kana amuin makaig sin kamiskin. Impag naik haji, di hikamiskin mga katawtay manghuran. Di lawa sin pangalta. Gaman, hikalawa sin amuin kamiskin. Iwan hikapapas sin parlusahan. Napila na biyayaon ding mga tabiya katus tabiya pa mga katawtay manghuran na to. Aun na pangalta dihilan sin Allah Ta'ala sa nabugat da magnaik haji bang mawutin pag nagnaik haji. Maug mabuwa amuin magkamiskinan. Wala na kaingatan. Ipag napakamuha agam Islam akana sin Allah Ta'ala inyan di hikamiskin. Kaman hikasong sin rizki mo, hikapagbarakat sin alta mo. Hangkan ayaw kita maug magnapaka dunhan mga katawtay manghuran. Nabi upama dunhan kamayan filkir, makaig siya sin kamiskin, makaig sin dusa, makataktak sin namin pardusahan mo. Biya sin kamayan filkiru khabathal hadid, wadhahabi wal fiddah. Biya sin namin kataktak sin namin gaha, amo ining habas iyon apabila siya mo ilong ta ini anakon dun haon ini atawakan ini maigi na mo in long ta in bang aong gaha doon ya sa pantun biato damikian imbulawan apabila siya mo in anakon na maun na matunaw rakuman dun haon na ikahopon ni mga katawtay mahuran ko agam Islam in magnapakakaw sin alta mo fi sabilillah inyan hikasong gaman sin rizki kita. In pagsadak kadamikyan mga katawtay manghuran. Hamok ini hikasong sin rizki sin kita ni huwani kapagbarakat. Hapa sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nakasat sadakatun min mal. Di hikahilang in sadakayan isin na pangalta mo gaman hikasong mga katawtay manghuran. Damikyan in tumawangkaw ha mga tao malamma na. Sibu din malama asbata malamma wayrong gaos. Ang mga miskin, tiye mabangkaw ron haon na hikasong gaman hikadugan sin rizki sin kita niyo mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na damikyan in pagdarang sin kita niyo bang kita niyo magdaragang apabila yaon mabunton yung pagdarang nato, di kita niyo magpanglupang, di kita niyo magpangakal, na papagbarakaton sin Allah Ta'ala iridjiki sin kita niyo,
labi na magdarakang dunaon, na ayaw na gaman amin sumapapa, amin sumapapya, amyang langan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamagdarakang amin sumapaputing pa. Adon haon, na apabila piyabuntol na yung pagdarang niya, na binila subhanahu wa ta'ala, papagbarakatun, ilihi sin Allahu ta'ala kanya, na kahinapusan mga kiyaulungan sin Allahu ta'ala, mabaya kau hihiklat sin Allahu ta'ala, irrejiki mo, papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, na sugpata in pagkasilasahan tara sin mga naramo nagkakasilasa, nagkakasilasa labi-labi na in si mga maumaas mo, in asukampong si maas mo, in langgong si maas mo, sibu da pansipak na sibu da imasuk iwan malayo, na sugpata in narara nila nagkakasilasa da yung hapanagnaan ito. Lawa ka sila, daha sila magsialam-sialami, waman ahabba an yubsata lahu fi rizkihi, falyasir rahimahu, isyusyu in mabaya, amuin buklaron kaniya in rejiki niya, na falyasir rahimahu, na manugpati siya sin pagkasilasa, murah-murahan mga kataw tayo mangurang paagam Islam, dihilan kita niyo sin barakat, sin kabuhi na to, di naman dihadon niya dapat palo akhirat, o kawon in kalawang-lawangan sin rejiki, sin kita niyo paluha yung katutan niyo, na patubtuman na mo din di hari, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magsukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.